incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko sika-13 ngicela sifundeni uvesi 11 yabaseKorinte bokuqala chapter 13 sifunde uvesi 11 ngicela sifundela mathuna. Amen. 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazidlisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana. Ecrash kukhona lesikhathi besokuthiwa umntwana uphasile, uphase ekhini. Angithi lesikhathi efika izolo ecrash ubefake ikhini. Kodwa siyafika isikhathi sokuthi umntwana akwazi ukuhlukanisa ukuthi izolo bengifake ikhini, namhlanje semphasile, athole isitifiketi sokuthi uphasile ekhini. Usiyakwazi ukuhlukanisa ukuthi kumele aye endlini yangasese. Ungeke uhlale ufake ikhini impilo yakho yonke. Kuchaza ukuthi uxhwalile noma uyisikhwala uma uzophila ufake ikhini impilo yakho yonke. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi kufanele kube khona izinga osuka kulo ufinyelele ezingeni elithile. Yingakho uPawulos lapha ethi ngisengumntwana. Angithi uPawulos uke waba umntwana ngelinye ilanga, evele Damaseku ewumntwana, evele Damaseku eyobulala engumntwana. Kodwa wathi uPawulos esendleleni evele Damaseku wabanjwa yiswi, lamlahla phansi, lakhuluma naye, lathi umfikelelani. Ufuna emntwaneni ungena ebudodeni. Haleluya. Ufuna emntwaneni ungena ebudodeni, ngoba kufanele sihambe sifinyelele ebudodeni. Ungaqini uwumntwana, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi kube nomntwana omuhle. Yakuna 70 years kodwa umntwana. Umntwana omdala ngoba akafuni kuthi uma kufanele uyakhula alibele nje engumntwana umbambamani. Ithi le ndaba uverse 11 ngisewumntwana ngakhulisa umntwana. Yaze amanje ukokota nje imizi yabantu, ahambe ekokota emzini yabantu ekhuluma ngabanye abantu. Tuza abantwana cabanga nje babogugile sengena imizi yabantu, engena kwabishophu ujele, aphume kwabishophu ujele, angene kwabishophu khetwayo, aphume kwabishophu elokunjetha umuntu akhitha kwelokuthi uyakhumbula ukuthi useni ngokosi. Uzokhula nje kwabishophu ba ubishophu unesonto ba. Kodwa ngamanje uhambe nje emzini. Wathi uPawulos uthi usewumntwana. Ngaphume ebuntwaneni. Sizokhuluma leyo ndaba bahlobo bami. Sizokhuluma indaba yokuthi la aphume ebuntwaneni. Hayi bese umntwana wenza kumathanda. Ukuthi mathanda ilungelo lakhe vele. Ilungelo lakhe. Kodwa umntwana kufanele ukuthi aphume ebuntwaneni afinyelele ebudodeni, njengoba
sifinyelele ebudodeni. Ungathi uma ngabe umntwana izolo namhlanje sewumntwana cabanga umntwana ofaka ikololo. Ufake ikololo lawo ngengaka. Kodwa unebe ithithi. Lawo zonke. Malungile malungile. Unebe ithithi efaka ikololo. Unebe ithithi. Malungile kodwa uSopawulosi ngaphuma kubeni umntwana uphume kubeni umntwana ngisho engqondweni kufanele uma uhleli nawe ubonakala uhleli nomuntu ovuthiwe ekhanda ungahlali nengane egugile mabonke igama lenkosi ngoba zikhona iy'ngane ey'gugile ey'ndala kodwa ubone ukuthi la ekhanda akukho right kodwa ke lowo muntu lowo usizwa yize umuntu ukuthi amkele izizwe bakhuluma ngoJosefa labafethu uJosefa kwakuyibhamanga ungafaki ekuqala umntwana wami sesifaro bese uthi lo mfana inkosi inginika bonke kodwa ayinginikanga wena inkosi mabonke igama lenkosi wena noma ungangifuna ukuthi inkosi ayinginikanga wena bakhumba ukubazana nabazosonjana ukuthi inkosi ayinginikanga wena ayizange inkosi ithi ngize angisemuntu wakho masilela ayizange inkosi ithi ngize kodwa ngisenkosini mabonke igama lenkosi inkosi ethi angibe kuleli khaya kusho inkosi yathi angibe umntwana okhona kuleli khaya ozobheka zonke izinto zakuleli khaya kodwa sofuna ukunginika wena kodwa kuthemba ngizobheka wena ngiyacabanga ukuthi khona nje wayengazi yesese uthi uPawulosi usengumntwana ngangesokwane ukucabanga kwani komntwana kodwa sengimdala ngayeka sengiyindoda yeke abantu bayindoda ubizubizi bayindoda malokhu abalenkosi umsebenzi ubayindoda yazi khona abantu abangena endlini engasese ebhalwe mail on bacabanga ukuthi ngoba ubhalwe mail on lamadoda onke abona amadoda onke lakangena lapana abacamisa indoda ngokuqhamumile akusiyo indoda kodwa ubudoda bubiza ukulalela uNkulunkulu yabona indoda eqotho ilalela uNkulunkulu indoda eqotho yonke into eyifundisayo ifundisa into evela kuNkulunkulu ayikhulumi into engaveli kuNkulunkulu indoda eqotho ayikhulumi into engaveli kuNkulunkulu ayikhulumi indaba ethandwa omunye umuntu indoda evela kuNkulunkulu kodwa indoda yeqiniso isho lokho kushiwo uNkulunkulu bazalwane bami ngifisa ukuthi ningayisoli ngokubanga namhlanje ndodana yami sikwakhela ikusasa asifuni uhlala ufake inkimbi ubeke inkimbi